rangkaian acara Maharara Tongkonan di Tongkonan Todurian, Leo. Todurian. Kita di Tongkonan Todurian, Randan Batu, Toraja Utara. Hari ini memasuki hari puncak. Hari ini Iya. nek Bali. Ya, Tongkonan nek Bali dengan nek Tanau. ya, Bali dengan Netanyahu yang Ya. membangun ini di Todurian. Hari ini memasuki hari puncak atau hari pelaksanaan syukuran atau Maharara. Saat ini sementara berlangsung pemotongan Bali. Banyak sekali babi ini yang sedang dipotong dan juga Masih banyak babi yang baru baru datang datang. yang sebagian ini. Baru sebagian. Ya, baru sementara dalam perjalanan. Keluarga yang masih di luar segera bawa babinya ke sini. Lagi tolong mau Om. Ya. Ya, Ya, ya. kita perlihatkan banyak sekali babi, namun mohon maaf kita tidak bisa ambil gambar terlalu dekat ini karena di sini ada banyak darah, jadi kita menghindar pelanggaran. Kita mungkin ambil yang masih dalam kandang saja, kita speed dulu. Ya, sekali babi. Ini baru sebagian ini yang besar-besarnya belum datang semua ini. Ada ako, apakah ini tidak boleh itu baik? Nakuha minto maparenta pada di iba ito. Sa pada di tukar. Jadi ang tukar di siyo na era. Matatlo. Pada do. Yan di ba ita talamuroy? Ako kay ini ko namuro para ko. Itay nagana. Ito ini namuro ang tukar. Yan di kartis daerah deh. Padahal kami baik kita kami ke kartis daerah. Yan to mararang yan mo kartis daerah to. Yan na mamusan naman na dami baik. Berapa pajak ini per ekor Om? Pajak 155. Jadi daerah kan 100. Iya. Yang 55 itu kebijakan tondok sana to. Oke, baik. Mantap. Jadi per ekor itu 155.000 per ekor. Biasa. Ada 100 lebih kapang ekor ini mau masuk. Jaminan katuloy na ko. Yato kartis mabusa dulu bibin tangan. Sabaya na nasiro tok bain na si Beto, bain na siya. Jadi yate tondo ko dentro kali teh. Yato ladap kali saya tondo ko dako. Mohon maaf untuk pemotongan hewan kita tidak boleh terlalu dekat. Talabi tuli di salian. Pemirsa, Jangan dibuka dari sampahnya salian. Tanaman itu.
Oh, ya to bay dan kowe to paring jo jangan dua. Oh, baik na siya ada anak-anak isakka lambai purasi atiran lo totas tojo pengosok loro. Kewajiban beres. Pak petugas kita mi tunai. Ayo, apa belum dibayar? Hah? Sudah. Oh, ya to baik na siya sampai dapat kayo ng corona. Beres kewajiban to. Baik na siya. Yo, ya to bay alipo. Ani sa jadi tang betul na bay sendiri. Nabi tu dito tang sendiri kita bay. Yo, Momor kami Siamro kami sampan di TV na to Ya umama kami to ng kanil pagkaran nina. Dako pa na ditiro nilangan ni tama. Mana ko kami may dami na sa nga namin po. Kaya kapita ka po, ang po nila, saan ko siya tanong at tayo. Yo, ya, di ba ito kartis bay? Dahil sa kasabay mo, ito ay kartis mo. Kita ka po. Yo, dayate lagi sampang mende. Bain na anak ne gili. Tota sujo ne sulu padang solain do datte. Ya mate di sampete. Oke, yo yo. Oh, yato bain na batik siya naringan no. Tota sujo dito. Beres kayo gimana to? Sebelum tentu. Ano ito? Yo, teman saya kami makanan di Pekada. Iko bimbing indar kamu soras sama lima yan we. Pungi gambar kau pungi ka. Nah, mulai ite di pusara lante. Mamirah terong may malian. Iya tele sampan ayo, ini. Bain na rotong tetas tujo sosemba. Ya pati bisa ini. Batine beta tetas tujo sulu padang. Isapa mita. Minum kono. Di samping ano? Di samping jalan. Kenapa kah? Ada ori, nama Jauri gitu ya. Ya terus bukan karena bagus. Kita ngopi dulu guys. Abang dia pikirkan kita tentang Soko. Ini namanya Soko. Soko Bibi. Oh iya luar biasa. Soko ini. Ya, Soko ini. Ini sekali ya. Senior. Lagi abang senior ini. Bon.
itu anunya. Ada tak 6 1 hari tuh. Jadi tabe minta tolong lah kita to sendakan deh. Susinda kita to mama. Apa betul ya? Jadi minta tolong lah kita. Kita hati-hati ini karena macam cara begini, tidak boleh kena. Jadi kami itu bahaya. Kena Jadi saya minta dia to orang dapat terka rekannya. jauh dah. Yo, yate naman deh. Baik na anak ni tando, wati ni miringan. Tontas sujodio simba. Yo cama. Yo. Oh, sampai mirate. Nah, rampu mana minum ni boleh. Oh, sini apa ni? Ini baru kami. Barat, barat. Sementara berlangsung ini Nila kakaro na mo po. persampanan. Kurang pikilangan salah sa karo na sana ipin dito. Panay kayo ipin eh. Weh Pak Frans, minum-minum kopi dulu Pak Frans. Video deh. Iya, minum kopi di belakang, tidak panggil-panggil. Weh, Kopi guys, kopi. tidak kelabo mo ba? Ada waktu perganto itu. Ada, minum di Bapak ada yang sonda ko ke? Oh. Jadi kameramen dong si Bapak. Mantap. Bayan. Bayu lah. Iya. Bukan ini anu ya. Oke baik, nanti akan merekam. Keluarga sudah sebentar Ya, lagi. minum kopi lagi. Oke, Habis kerja baik. minum kopi. Oke ya, Ya. kita selingi minum kopi. Yo, jadi yan na may mangkat tunay to bay mi. Lami bayan di tangan na disangay na mi na disampan. Saban ini tuwal lo. Laban bay jam 10 tama ibadah. Yo, ya to matulun na jo. Bami may dana mi pator si kapan ni. Tayo kilamala mati. Kami mama itu may kamatulun mi. Ditoleh-toleh mi bayi itu kartis na. Ya, jadi langsung site. Ya tu yang abang nak tahu. Lami pala kabang may jo palongkona. Dawa mamilay na dana marimpa. Jadi lami kumbang may toto mabay. Kumang kolaka mo jo palongkabay mi tu akabay mi. Anda sokok. Oke, makan soko lagi kita sarapan ini. Ya. Anda. Marasulah Ya, saya. Kadang pernah kan jual di masa kok kan dia langsung. Mana? Dapat tu dah satu. Halo. Selamat pagi dari London Batu. Yo, ya deh. Bayi na anak ni yang batu ni lotok, totas tujuh pom semba. Jadi sampai macam.
Halo Om. Morning. Selamat pagi, good morning Om. Pagi. Tar ketamale. Salam sehat. Tar ketamale may pulo ba ite Om? Tatamale may pulo ba Ah, kan itu Oo. kaya na bisa dibuka to. Ayo le. Wapay tataw nalit pulo ba nagibabang kami kano. Oh, nala yun le. Oh. Nala tumabay le. Kita di tongkonan tuh durian. Tayo suko na ulang ito po na. Tiro. Ayo pa ya boko na ko yung ito. Ito bukan ang volante. Kira para. Oke baik. Ito mo na sa atin. Ito ito na. Oh. Bagian eksekusi. Bueno to mi lambat nih. Jadi untuk ano pong kepit, tabaan ko yatela tatamba-tamba pwede ito durian. Tama mo komisa. Tama mo. Bako na aja matong komite. Dami si tiro-tiro. Oh ya, sama mga siya. Salah. Mario siya. Oh, ano pa to? Boleh marka pemain di sana, sama main dan itu. Yo ya tela di sampan tomo, baik na ni ekena. Total sujo indos supada. Hah? Di apa to salah ibu dah. Kali gini lumbung Oke baik. Kembali bersama Bapak Purwakalo bersama Ibu. Iya. Oke baik. Yo, oh dan lu kausulan jamai keluarga. Cuma demi bayar edukasi harga cuma petempo na do. Jadi tak ada nara di sampan kita ni bayar. Yo.
Usulan na kay warga to ako parang pumari. Jalungkung satu kali boleh. Oke. Di mana? Di mana kita? Biar di sini saja. Ya. Oke. Senyum dong. Oke. Ya. Oke. Aman. Aman. Dia may matulun na mo hindi. Umbarat po ate. Dia may matulun na sawe. Bami may tukartis mi. Yo, jadi Ya te may man ka mo dito do Bale mo kami mami. Sorang ikartis mi na disangay na disampan. Yo, bye. Pak ini teh dalam sampai kilo. Ya te tocamos la conformi pe matulunay. Dani may kupon na ke tayo matuno. Kaya sa lumari. Yo. Dani sampan ni ke tayo matuno. Pe matunoy. Naparite po suba, bela siya mereka papatapuan mo do. Oh, yo. Ya te baina suba soladi na anak ne ropo. Totasu jo ne elak. Bang, itu om tadi yang order kita. Ya saya buat Ya minara Anthony na to po paling comfort ta bang amaluk te bang. Apa yang kita ntar? Tapo mo gasin na ya betul na susto. Kita rekal di Ben. Pintu masin de kian we. Ye ta agas ni. Tunggu ya. Yo jadi aduh kata kamu pegang kalau bapak kopi lo mete kami letak tak pakai menyeru kopi. Yo. Ada besar dah. Duduk makin lama. Yo yate. Baina batine katu totasu jone pali. Esa panite. Baina batine katu totasu jone pali.
Oyate Bainane Gama Damai Mengke Pe Tetasujo Pengesololo Apa ya? Baru Pak cepat. Oyate Tetasujo Pengesololo Yo jadi Aceh, poin nambati Doringan, total tujuan Doringan, total tujuan Doringan Aceh. Siapa dua? Yo nalajon merang boko tu apa main tu? Yo, nalajon kami kan semua kami nalajon. Yo, kami teman ni kaya betul ni. Kami isang panan. Kita soranasa parengi ambe na parenta na igreja kita rapo pada parenta 5 tahun. Saya tekan waktu kita Sara indete kami kata menasa atau ini. Sinugan to katangi namin to bender ang mabado. Kami palagi ya, kasama ilangnan. Saya nadir ma total lang, bisa masya di total lang tarampak balik palaku. Langsung dito kesangan na melon tu malabi itu pegau di pegau solanatan. Melang sorong mo lang ko kamu ni usabe. Semangat. Aliw ya. Ayo. Kami yang kedua ini kami yang Toma perintah majelis lagi ke saudara selesai kamu keluarga. Jadi napakada mataparengnya. Tentu kita lan tondok untuk negara. Tentu kita lan tondok pertama kali ini. Lihat tentu saya kalau di bakada kita di bakada komito. Anak, nolak lana.
Siambe itu paling kalau kita sudah nonton. Ya kelima dusun tidak dua, lalu solak kelena. Sama pulau kante lantangan. Dari yana dan komito, saya dah minum ya. Nalana kira paling siambe itu kerapian. Umua ya jana di toko melante, kamu sama pulau 5 kepala dusun. Tadi sa melampukari kayo yung na cuma ito. Diba? Kapanakan tamagan kimangira. Tahun 5. Nang kedua. Yan na to kamu dito sa pulo. Dan ikutana ko mi dito tahu 5-an. Ya mo kali na ambil sa pring ito. Ganun. Jadi kami lah mengulang. Kami kutana ko mau melalui pagkuti. Kusangan ang punasa ng kasoranan sa ito. Inang na may ino ka ito kapusara na sorana sa London. Yo, jadi upo mo to siya. Yo, jadi ate ay sampang naman eh. Bain na niyo bati sa olapa tatas sujo na elak. Yo, sampang. Yo, yate eh. Bain na ndo tanggi tatas sujo na elak. Orang Palu dengan orang Surat. Komentari. Oh, ketemu orang Palu. Selamat Selamat pagi, Pak. Ya, pagi ya. Oke, selamat pagi. Good selamat morning. pagi. Kami keluarga Nek Pali dari Tenau bersyukur hari ini karena tukunan kami sudah disyukuri hari ini. Ya, di mana kita perlu tahu bahwa Nek Pali adalah cucunya Kong Kalua. Nah, Kong Kalua dadian Pamaru Pak Berani sola Datu Mesobo nenek ki Pamaru. Pamaru dadian lalong sola Arruan nenek itu lalong Pak Berani duka. Lalong si Bali bida domi bunto ada dia nenek Pali danggo bagaimana ku paltur adua 5 nenek Pali Yo, ya te bain na kanelay saro tatas sujo rakan. Tukur nenek Pali sola sari nenek Tenau. Jadi ada tuh siuluh na pabaine na baru na bayuran. Belan na tu Abarani. Oke, baik. terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena Maju terus. maju terus. Semoga semuanya berjalan Ya dengan te baik dan bain na ne salsa anak ne Tuhan sakka. berkati. Tatas sujo Kira-kira
acara Lolo. acara Data tapi belum datang keluar yang besar dari atas, Tambunan dari bawah. Perbukian di Ratan Batu. Ayam di satu, shooting ke sini. Ay, ini kata Mas Yam, Iya. Oh ya temi sainde. Baina nene yada anak lesakka. Totasu jopom lolo. Nanti berapa ini Pak? ini sudah lengkap. Yo jadi ate di sampan naman deh. Baina anak na ingapa. Totasu jorakan. Abang ko berkante. Pati na tagunan na alam bumote. Komporman na din ang dito le pa di pa nga kita. Ya tu serge artista era may mane abi patang pulo. Na namuroon na tebenta. Elendo ijo mo ito. Jadi taagain natin kapinumbanta. Pibala kulo ko talaga din natin kita may alay ko kasi. Doon na loto ko to siman na niya to alibit ka. Kasi ibukanin na mo siniyak labi di mga pulo matupiran na tanagan na. Jadi untuk nomor dua tadi nak. Yo, jadi ya deh, bagaimana kamu ditunai lalu? Ya, anu mimi, pertama mi tangan mi, nai sangai mi, nai sampan. Sabala mai ibadah ki. Emang iru kau bukan mendolen demi mana? Kami ako ni ina kartis bay minde. Sabayan na matulog ako lami pataman na sangay po palen. Kaya di mala ko may nalik kartis bay minde. Ni ina lang may kakobi. Tali ke kanan. Salah. Iya. Iya. Makanya dari dia.
Ya to mangurat to Bombay alay nila pasalian to Bombay tak siya mo na ano dipakai. Sana naglalagay nila sa kanta. Alay nila pasalian. Ano ba ito sa pagkakala keluar kan? Dipakai di pasar ini dulu. Satu, dua, tiga. Yadiyate bainna batini sule tatasujo sulu padang. Dari sampai mende. Pasurana tu. Surana na di sangat bisa. Yate baina anak Indopala Tota sujone gatta te Yate inde baina nelesa tota sujo sulu padang Baina nelesa tota sujo sulu padang Iya, yang belakang itu. Tadi kata Raya. Yo, tontong siya la tapi marang. Lam itu no matobay misa ba lamas sambayang kita ko. Ngayon na rin mo masambayang ako, nata mo to kumpurno nito. Tadi tontong siya la tapi marang. Tunong kita. Ya to ba hindi to yung matanda.
Weh, terus bay. Berapa babi nih Mato? 63. 63 sama ini. Iya. Binalam biar 200 dah putih. Iya. Masih banyak yang belum Masih datang banyak ini. yang belum datang. Keluarga baru dalam perjalanan Iya. menuju Tongkonan. Tongkonan Todurian. Ya, keluarga besar Tongkonan Todurian. Hari ini melaksanakan syukuran di rumah. Kalau 63 barangkali 70 karena Ada yang kemarin itu. ada pondok, bikin pondok sudah. Iya. Barangkali sudah 70 ini. Masa? Oh, Aina Power, Cristiano Ronaldo. Oh iya. Ya to manasena to boy mare ko min daftar ri sa basa. Ngitunoy. Ya, udah paper ini boy. Setuju. Jadi ya teh, baina pomotepi, batu mintin anak de bimbang, tota sujone elak.
mana pemanasan. Ya Teo, tolong kenangkan yang alay dong itu pengkarangan, alay ini parkiri. Bisa belok kiri ditarik ini parkiri nyo sa luas kanya gitu dah. Alay ini na ada. Yate banyak anak sonika, total sujone elak. Banyak anak sonika, total sujone elak. Bentar lagi sabar ya, sudah dari sana mereka sudah orang ya. Iya, jam sembilan ini Pak. Yo dia to may manesa lo kumin profesora ini lo to tando. Bima siman na lo siya papatukpo na di sa Milo. Salah ya katanya. Daya pong na to. Yato kamu mantubay niyo mo ka. Sorong-sorong isa ba ka na niyo ito ng puta sa baabo na patubay niyo may. Dito doon mo na rin na nagputa ko yung ano. Ito po ito. Ang kaya lang na niyo maduan na niyo. Yo yate baina na ina bati ne balulu total sujo rakan. Ang kamay talag na nito, ito kamay, pwede na eh, na ito maputa ito. Ang kain ni manuan na nito eh, hindi tingo manuan. Pwede. Mobil. Mobil dah. Hey.
Yo yate bain na hati ini. Vamos para iti patasu yo negata. Ya, kita mau tahu. Yo dera ka kapata na ito. Pero pamain na ito sa garusa. Pero pamain pa. May nalapit sa may kapura, ipaturo lang na. Tapos ito. Oh, paano pa rin po na? Ganti may matulog. Pak, kita beli baik sini. Pakai ini sampai ini. Oh, ya. Yo, Makassar kami bayar tuh main nanti. Yate bain na indo tagi patasu yo neelak. Yo dituloy-tuloy pa matuloy-tuloy to wait to kampo makaparo. Dahil salo-saloman nay. Sap lilit. Apa perkara masalah nanti na di sampan? Tak apa ni bayar si mana? Pemuda ada. Yo. Ya teman kan mau ditunui. Pertama mitang na di sampan. Oleh pecikan papa. Yo yate bain na indo tagi tatasu yo neelak. Sampai minta. Yo, dari atau kita keluarga atau kadang mau tuh tomba bentan apa mudah domi mirampo. Mudah putiro jong mau batata kau tak apa nakin lagi domi. Tapi lami pe mau domi mata sama lama sama yang kita kok. Susiduka inanto sampai pernah di Pekada semua
tuloy mo guminati. Nato nga parenta te nani siya ni Erentian madumay siya ni Eduso sa Nepalen na gereja te ninyo. Nasi siya nasa kato gereja. Na Katolik ila kita nyo mga jemaat pangupila niyan. Jadi kambing ni siya, jadi mga lihat bisa. Oh, tapi loy ba kami nang kato? Kemudian niya to ang sadyan nyo ito taluk o tanan ay keluarga. Oh. Mamira katubay na din Lara do may utara. Pertama. Iya. Pengir. Iya. Apa yang dapat dia? Apa? Oh, gua pun kartu mau balik. Pira kaya me? Iya, 150. Poro ko kasi. Di ba kampung mo sa para? Ito, 300 di ba? Woi, masukin babinya bos ini guys. Mantap memang. Luar biasa. Madami kami. Woi. Tama. Tama jago deh. Wah, jangan main. Sampai nih. Aduh, ini dekat malam. Ya. Ada. Oh.
wartawan bang, mati bapak. Hah? Bapak jadi wartawan lagi. Oh, nih, guys. yo. Oke, baik. Sekarang untuk sementara. Iya. Pembantu deh dan Dapat berapa? Oh, 2 orang ya? Sebelah sini guys. Nah. Yo, dong, pako tanto dia mungkin mengenai sauki ya. Oh, bawa tangan sana sangat aja deh. Silo babang ini kerahkan deh, kita kerahkan. Yate baina bati pumo payung. No may beho tatasu jone tuntun. Siapa be tadi nih? Foto. Oh, terapi ben nih ano. Ini rekaman ton titik dan tengok nak paling pasti orang ni. Ada speaker tadi dulu. Apa itu, Pak? Pilih. Yo, pabasi turuna sa inyo may to may nilit no. Baik toraya tu ante. Sini campuran dalam. Alay teletor mila ko sa lesan. Mana? Itu raya tongan le. Yo, alay teletor.
Perkaliton yung may tigas eh. Oh, dah ada mikapang. Yo, ya te isang pamainte. Bain na Mika Soladin na tataso yung pangsosepa. Mika Soladin na tataso yung pangsosepa. Ya to may tingon na to pa rin eh, dami turun ang palepton. Pasara nito, to kamu po na. Oh. Nah, dia lepton mga potolian. Ya te bain na dar si Soladin na anang doropo tataso yung elak. Sapa nito. Anong bang? Jangan bongkar dulu. Foto. Terima kasih. Ya. Ayo, Mi. Tolong makan Bran. Oh, Bran. Oh, iya. Tolong makan. Kampe mah dito dam. Bisa. Ada kamu. Oh, masih ada 1 ton ini guys. Kita ketemu di jalan. Terusin. Oh, udah buka mereka ya? Iya mati, langsung pulang. Oh. Oke, baik. Cara kayak kita ulang pete. Masih ada beberapa ton ini yang babi besar ini guys. Wih. Mantap memang. Wah. Wih, ini juga. Mana giginya?
Sembunyi. Sembunyi. Sembunyikan giginya. Mana gigi mo? Hei. Babinya besar sekali. Ompong sudah. Ompong le. Oke baik. Ano te baik te mahal pa. Oh, jujur tapya. Itu pensi. Weh, majeli mo sa utik guys. Mau menadio lah. Kabiri.